Yamo mina wachi makwaba efa emra bedwam dwumade so ene juada bronya boso bedeto so adwuno en enkro afimpimieno ene adwuno enum mede de akwasi esi ebrawe de se de bedwam kase ebesomo sebede ebane eni makotene bi ene sem esan kania ya eni ja 20 account bi ma nurse for na doctor for yedmo abaya sabia hodom no for the torchlight ene hwa amanfo adwumre ebremum saus na kopiem ewo adweso abaya sabia abata bewu a enye kurumo muntimi omunti bebira abo apeso ewo asopiti wodom we ni samudo bi na no pay ye de esomwo ese bedwam kase biri biem de akwasi esi afa sem ni kiremu enie Ghana miamia do bebre ya nkane ewo no ebre eduse beso enkane a obekona bia aye hyiren na so kopiem ewo jeto ya eno ewo kachi ntwumuro empotem wodom mu a amafo etwodom de esum na sabio omo edeta ka bi ama nurse for yadwuma awa hospital best apotebo nyina no edu na gide sumu a ode torchlight ene hwe wona ebeje ayasa ya betu se binu mu to aba asaye praya sha ase to aba enye no ache dodo a o mama bia to aba se o pa bibi na dio to aba ba bi dio munya no adenti na ye de entini e la etu e ta light wa sama e ka no ya to aba light so sa o mo dada ye sa nda o mo se china o mo se sa ma still de ye ngu light na no kwara na ho entini sha de ena school light ni so na ka be buana ma kwada atimi ahwe ade light ni o de no de be hwe ti akwada betu na pi na o anase konkontia be kan biare hu ti yesre senka light bamwa de be boy na atiche phone so ko betu matna nchacha bi bai so da me light no na oye eduma ni nyina edodum de no or the 95% etimi so light be to say street light my but akase odi light no be ko efifiem ha na ayede na esi ye nti aka 5% pe nanka contractor no dia so light na my ba change the government no buy no na eno so yede mu jai nti we die ye de tumu anem say ye sremo emboa biara mo betimi aboa yen a yesu ye benya light wa ha no ene ensuo no mumboa yen ya betu se binu mu to aba asaye praya sha ase Mami Grace osai eye pedipo no ene da maternity ano ewo adweso abaya sabia wona ba betudwa ese ene ubepiem ewo ayasabia ho no mu a ema atanya awo afo ba nanso wontimi enkofie ena do na edo so ansa de nyina enesem wo wi a memma ono mo ewo ya no mfa yefuru no o ma metwe mo hospital bus for mo tibebre naka hospital ho no challenges a yenya bi ni se maami bi wo honom a obehu na ho boa ode bewo no enkoyie obeba no no nkita bibia enso midwife then na wo ye wo ni hweka na esese wo ya ne se wo behwehwe ne ma wo de beje na wo na asomdwe ebeba enti ekoba sa bi wo ho tumi da ha beye 2 weeks ena ikunu mbae inua mbae busuani bia mbae nti na midwife abo so woni o hospital mpenimfo ya yeto aduane mo wo behwe ne a wo de behye akola no wo bechichire ne ho ne ade na hospital bill ne de wo behu na akoya ade so ade ama hospital no na obra Adom kase ene head corner wo mo pani pa Ura Williams Juga ebo enkomo na oche senti otu sa na mo no gina so di afutuo ma mema se na ebuta eni si yebeyewe si de ebe encouraging midwives no because maternal mortality from ejina midwives no omuso omubo ejuma pa onye ready a menkofo obi ba because enipa ne bebre ho a obehu se omunyimu wie no onye responsible for the your friends say yin say no na akogina ebusua ne so enti me encourage enue mema ne say when obi have sex say yin say ne ba jina ne hwa akra no eni mada no ne krakra mu enanam senior obegina mu de ma pani a woda pomdia no e wodwoso mansi no mu kire se we mojawe a ewo nipa brabom so mo kwakọ wo a aha we ba we check no na ewo fom ti se ejanom support no wo ho a ebeboa ama yetumi edidi yi na bi moja na kosoro ama wo ko wo a
obi wo hwere moja kra ne foforo abɛhya nan because of nutrition na kama no challenges a yenya bi ni say maami bi wo honom a obehu na ho boa a ode bewo no enkoyie obeba no no nkita bibia enso midwife then na wo ye wo ni hwe ka na esese wo ya ne se wo behwehwe ne ma wo de beje na wo na asomdwe ebeba enti ekoba sa bi wo ho tumi da ha beye 2 weeks ena ikunu mbaye inua mbaye busuani bia mbaye nti na midwife abo so woni o hospital mpenimfo ya yeto aduane mo mo wo behwe ne a wo de behye akola no wo bechichire ne ho ne ade na hospital bill ne dia wo behu na akwaya ade so ade ama hospital no na obra Adom kase ene head corner wo mo panipa Ura Williams Juga ebo enkomo na oche senti otu sa na mo no gina so di afutuo ma mema se na ebuta ni si yebeye we si de ebe encouraging midwives no because maternal mortality from ejina midwives no omuso omubo ejuma pa nye ready a menkofo obi ba because enipa ne bebre ho a obehu se omunyimu wie no onye responsible for the your friends say yin say no na akogina ebusua ne so enti me encourage enua mema ne say when obi have sex say yin say ne ba gina ne hwa akra no ani mada no ne krakra mu enanam senior obegina mu de ma pani a woda pomdia no e wodwoso mansi no mu kire se we mojawe a ewo nipa brabum so mo kwakwo a we ba we check no na ewo fom ti se ejanom support no wo ho a ebeboa ama yetumi edidi yi na bi moja na kosoro ama wo kwo a obi wo hwere moja kra ne foforo abɛhya nan because of nutrition na kama no challenges a yenya bi ni say maami bi wo honom a police for ya a free Central East Regional Police Command Sabino Kasei wakobo ademu ewo gomua nyenya no gomua mensini emu wombai efifri mantebu ni nyina ne say ahini masontwi bi asore ma ne bochiri police for the ama aka ne besi no enya adepa So kupimu ewo gumwa nyanyano no gumwa East Mensi no emwa ene ahense momentum hose amanemu so ewo afanu bienu entemu a enam so amaye no kase enipa bienu wono epra ena muso amende ya posifu wono free Central East Regional Police Command akwakoji gumwa nyanyano kri aboso a enye asemkuma sa basabasa ye manemu so amanipa bienu eprei ekoso ewo gumwa nyanyano wahene ahemfie kupimu gumwa nyanyano ayeka ho asemia besemfie no bebreni ena ahinse momentum ase amane muso ewa bra nana obenwiabo eka nchene eguye we na posifon so e de atodwa se eni eku baako eye wonu madwene se wo de flute ebehihye so ewo empotemo ho na bra wonu mudugu monyanya no ahemfie hono eku fufro no so ekrofre wonu mu enkrofo a wonu mu ebeto barrier se wonu mu emma eku baako no emma metwemu a mentimo ase emma ne muso ma eni flute ankeye asomdwe no eda na etumamento emprimprin aposifo bese edunum meche 50 ena fi bambodwum kwa hodo bi sufo so a eka ho akokopi mu ewo gomonyanya no awono mo hwe ma asomdwe edi hene so kopi mu ewo gum ukopiem ewo me etifido atoye mantan emu a amanebo efiro ba echemse mabunu ya edom no bone no kwa na ekosra de sam na mental health authority imped for the amanebo batudwa esebese fi shebenu ya besne etwem ekwen emebun bese ahenso na edidem ewo adwem ni nyina efiri enbo ne ya wonu taka bi emako bi a ehya abayasi abo apiem ewo tifman apiem antebo adamafo ekase de be ya sane bone inumi obetimi ejai eba ya ebedi youth ya nimi ya hu se mabun beble do mo wa hyehye enubone no mo a emwa yekulema de ekoso okulumi be ya edimi se eba bia ewoyi yekulu no ya wo mining sector gold adwuma ne ya no ha obia so openi monto adwuma ye na ni monto so do chiri kura ne se obi banum no bone na mlante so do mo ahye no bone mu tini ye se adwuma die ne atwe amabunu no fli enu bone no mo Ahona Bankra Chipino was Sutifin North Hafiz Dauda, and name Rashibini, Dr. Ebenezer Kweku Ado, and so Ebo and Ne Ekuyi Abaso, I was an offer to Hoswa, or Passa Wakun Editia and Ubonia, Atiatisi, or Mebunumo, or Mantam no Emo. So here, Yanka Sam Rantia, ye war a Sifinoff, ye war your community Simu, saying no money, no mono, Adoson. Now say, ye bet me, also Anoa.
enye nipa baako responsibility na nanom kwantimi nye ye member of parliament kwantimi nye honorable regional minister kwantimi nye ya assembly members me presiding member entimi nye ye me no nyina so ade baako a se woni ma ade se den wonsa no dwuma ekọ animu se den ebetimi ama abetena fie ene se obekọ test ana se obekọ akọ balu obi ade so green now they are so red and e red na ka cho se stop ura dwuma mu ha enye ye hwe ye ba ye a ye bedi youth ya nimu ye hu se mabunu over chaye ne ye bo ye ye mabunu ye wo jedu ye no wo ahafo mantem na mote so mo so e kasa de fa enubone ye mabunu ye wo so jedu de ho akwakojimu na mo so etofo se sa no mo nya na nya adepa efo mo konkosi ba bia ye free afmantem ye free ni enkyere enkrampopene mantem am apolis for mantem etoremo akwakochi ni pam ni nyina fa sem enan jabra ne ye to ye fa ene potam ye suse sampadefoi enimu ibna akwo mu de ye so e Canada ni e de hye na se da police for ebo amanebo no awre hu ye pa esa se komo fa so etu sa de mo no amoye ete kama police for etu sa de mo koso mo e page. Greater Accra Regional Police Command and any pamino ababidi one monsa nina NSA sususe ejabia eman muso ewo oyarifa anointed down no one cramantemo hasi one more animu ebi wina one crata bia command yi kasama for Chief Inspector Bridget Babana wo ensa eshase etrese any pamino ya chire one more any Canadian National Dini Jennifer Mai Tomlinson enafi ne hukani wa yegana ne din any Isa Mohammed wina one crata no no edi to just say sa enipa mienu yi bia eja no etwo mu no eho na wono mo etia wono mo ankasa ene di sa abanafosem eyi ene command no so nsemi wonsa asoso ene se Mohammed Isa ye kan ho asemi aposifo no mo ayimensa abokobi police station wono mo ekire no sada krona ewo ensemfoforo bi eho na we na no ho kani Jennifer Tomlinson ana aposifo yi ehwehwe no wode no ho ekoteye nanso anche bia ena aposifo ekohu bia wono so ehye emprempre di nipa minu wa posofo akache wono mo boma hwehwemu akoso a posi dwumakono ekire mu dia ena edi enimu no wodo wono wakogire mu ewo asendi bia na kwadu ahodo ede abo wono mo sene amra no esie. Greater Traders Advocacy Group Ghana ayedwerefo akabom kwa ba monte dia batudwa ese odi Ghana ma se fim epenfo ye kakra esanse nanse apam ya beto eye Ghana Revenue Authority na fe through the investment limited term no mo kiremu a sa apam no enkyekire ne ntiase etumi ankom ye kopisa so yefo agi eto mo kiremu se o se mpenfo timu nsusu anso asa apam betumi anya ewo dwedie so ewo ye mewansa na obagye atomu a ankwaje atom egbeko no apam asan ya advocacy traders eho enyi enye ho ebebro amotimi ho sempok pa ewomnti omani enyenya we so na bedwem kase ebe so mene anope mfa ne nyina ensia no medi de akwasi ensia